na Festival de Buki Pamucha, Taller 2021. Tema, profesión. El lema, ta lo que boqueta. E aña aquí tres facilitadores. Den persona de Richard Davian, que lo trata canto, música como medio de educación. Rosie Abreu lo trata conocido autor Max Feldhuis, que personaje principal Dori. Mi persona lo hace un sinfín de texto con diferente autor camina ta muestra con idea, oportunidad, lo brinda pa mucho un sinfín de buki de mundo. Acá, pa vos nan, lo que el taller 2021 lo ta pa vos nan. Turma intabon tempran, correron 10-0 na. Maestro nan, un cordial saludo. Y hasta nos aquí a trove, preparando para un otro Simán de Buki. Esta un bonita tema de allá aquí, ¿no? Ta lo que boquierta. What will ye warden? Anto boso tabatasako aboso di chiquito kaba ta stimula e mucho nang kiko nang lo por vida del futuro? No. Cantando e cantica nang di nos buki. Nos ta canta of nos cantica nang aboso ya ta pone e mucha nang vida interesa de cierto profesión. Laganos vai viaja un poco den el mundo de cantica de nos mucha nang. Carpinteta mascurei, saquinsa, maestro nang é profissão de carpinte. É uma profissão que existe mais de miles de anos atrás. Hasta na Bíblia é mencionado que Jesus estava carpinte. Dan que na é bonita profissão aqui, é muito nanting nang lesionar e nang banki pasinta ribaji. Ekas ta bom traha, ekas ta bom traha. Maestro nang é profissão de metzla, es nang kuta traha nos bonita kas edifício nang isin lubida escola nang architect nang kuta pinta nang e também es nang kuta pasa e instalação de corriente e sin lubida nos instalação de agua. Uriunchita nos amigo, Uriunchito pescador. Ajá, magare pescar. Pescador tanto de barranca como es su de riba lama. Tanang ta 13 é comida saudável para nós. E a frau nang notaboso na mesta es nang kuta stimula e mucha nang pa comer comida saudável. Esta noche un mochi de pescata baja, no? Ma planta mi cunuco, com esperança de aí a pouco. E a orquídea tu na apoio, aguaceiro arribatu. É profissão de cunuqueiro e vendedor de verdura. Nos entram unta anantazor para nós ter fruta e verdura arriba nos mesa da casa. Bosawa, quão importante não profissão tá para a sociedade. A planta mi cunuco, com esperança de aí a pouco. Albertition rica tutucci, un wowoso. Docente ng Itakiko e wowo amira, un tatures peserei ng incluyendo siboyo y tomate. Coqui, es nang kutahasin nos corazón contento. ¿O no, verdad? Ahora nos come un dushis toba de coqui. Estoma bien, no está corazón contento. Y nos no por olvidar, después de cabi come, es nang kuta lava nos koi kibra nang e dishwasher nang kuta tenen nos kusina limpi. At
Ataki boca na nishiribaje, dos wowo pamimira, oreia patende, oreia patende. Después de saborear tremendo comida de coqui, nos tinco corda arriba nos dientes, nos tinco assim nos dientes limpi. Atum outra profissão é ser dentista. E nos não pode olvidar o dokter de KNO, keel, neus en oor. Tanang tao worry e cuida nos ouvido e para nos por seguir ole e dushi comida. Migersinha bosonang di baila polka, ponya warbo na atención. Después de apapia de tanto come y de traja, llega momento para relajar e culpa. Que mejor manera que baile. Tu sientes ser bailarina o docente de baile. Es un dushi profesión. Mientras que vos estás trabajando, vos estás pasando dushi. Allá nacer y trapita vive un zapate. Su nombre está Don Pancho y su fanta pica. Ay, después de tanto bailamento, zapato no acopera. Zapato aquí, braya, me tengo que un zapate. Profesión de zapate. Es nan que tengo que zorg para o sapato, tá bom? Para assim vou por cana e seguir vai dilante. Ai, não, de coisa quebra net aqui não. Tenho que vai direitinho, Ai, minha subi cero, ai, minha mira barco, elo sabe, bisami, que barco a Isabela. Com o outro tá trove. Ai, me dushi bonito, capitão, vou por passar mi período aqui. Atum outra profissão, ser capitão de barco. Não que te ajuda nos barcos a navegar e cruzar a mar. Pero sem a ajuda de seu matroz e elotes, nunca te logra. Sei, não me seguiu aqui. Ela Isabela, Isabela bobai, Isabela, bobai. Que mamento, tana onda. Profissão hobby interessante, pero caminho da bobida tá corre peligar. Ora que bocas, bo edifício of propriedade na Candela, quem bota chama? Unta sombrantuer. E general aqui tá fazendo trabalho com assim amor que hasta animal não se escapa que tá dem problema of dem palo alto of pegar aqui of aya. Candela aqui na ainda. Bachele ku awa. Maestro nang, después de viajar en el mundo, de cantica nan de mucha nan, ahora nos porsa con importante tapa canta y así uso de cantica nan de nos buque, nos ta canta y nos cantica nan, pasó ella nos está estimulando y mucha nan aquí pata lo que nan quiera. Hey, maestro Nang, ata nos atrobe. E aya aqui com tema diferente. Wat wil je worden? Kiko Bokerbira. Tema com a ribami, hopi aya atrás de minha infância. Tempo mi tabata chiquito, ni mes tabata gusta hunga ye frau de escola. E sei tabata lo que mi quiera bira, e sei ta lo que mi abira. Hoje em dia, me considero mes héroe de meu trabalho como maestra e como diretora de escola. Colega nang banco mi, join me. Me invitamos nang banco no se Dori ta héroe. Bang, awa tabayobi. Dori a pensa contento. Awa a começa cai mais duro. Dori estava bola de contento
takay, awa takay. Dori tabisa, mi corazón ta contento y mi paya ta papamuha. Riba e di 5 dia, e awa di rio, ako misa subi. Pronto, awa ako misa drenta dori sukas. Prome, dori hanya kos que tiki pret. Pero ora, awa, a sigi subi, ela começa a preocupar de verdade. Dori a purba vai cas de pato. Aya, também estava mesmo cos. Tá de onda nang apunta ng mes tur e awa aqui asali. Pato apunta desesperar. Rio ta subitera, Dori abisa. Pangkas di porquito lihe. Nandos, akana, choplop, riba e terreno, yen di awa. Porco chiquito, dapat colgana su ventana di zolder. Turmikos na nga muha. E dapat grita, verdades. Ding ikas, dapat ating mesa e stool dapat drift. Dapat desordo enorme. Nang no por akeda eding tampoco. Pang se kakoneu. Tori a propone. Koneu sukas, dapat manera arribong isla memei di awa. Koneu, dapat parata zuay kusumang. Bini pa ding lihe. Ela grita, aqui deng mi cas, sita seco. Yen di courage, Dori a decidi di drente awa. Su amigo nang aparwa que tur ang siya. Pronto, Dori a desaparecer ding lehania. E awa, tão frio maneira eis. Dori, não tabata sinti essa aqui mes. E tabata simplesmente corda com hopi hamber, pato, coneu e porquito tabata ting. Mas leu Dori alanda bay, más fuerte e corriente de agua tabatabira. Dori a cansa. Dori a comienza sento. Dori kuno por landra. Dori a pensa. Mita hoga. Ela pensa. Mita vai muri. E no. Tabay volve mira mi amigo ng mas. Ding essay, ela atende stem que conoce. Hello? Takenta, Dos braços fuerte a Isadori, a saque for de agua e a pone de boto. Isaki, tawata jaka. For di edia turcos a sigimiho. Nang a celebra, kunang abolbe to pa jaka, idori tabata héroe. Solo asali a trobe. E awa a kumisa baha. Maestro nang maserabos nang konosi ko umbuki kutayama Dori da héroe. Kue bonita buki aqui e hope mas buki maneira Dori estrangeiro, nos por hiba nos mucha nang hasi diferente tareia nang una nang por ilustrar, nos por ilustrar e nang por saca a fo ibisa Kiko nang lotin desejo de bira. Wat wil je worden? Por ejemplo, colega nang, nos por laga alumno nang masha bonita reconta historia. Nos por laga alumno nang traha ng mesong
pintura nang a base de plache nang kunostawak ding istorya. Es decir, ora nos conta história, nos poniture plache nang na muralla, nos por bruja nang por recontemi ta bolbe bisa, nang por bay kleur in, nang por bay traha, nos por hiba nang ribe idioma di Holandes of papiamento e traha woordkennis ko nang sopi di letter. Por exemplo, nang por bay hasi dramatização a base de lo que nang escucha. E é mais importante, colega, nang ku e-booki aqui, nós talaga nang pensa kikot nang mesta deseja ora nang bira hindi grande, kiko nang quer bira, kiko ta biba din nang coração. Por exemplo, nang por bisa, nang quer bira bombero, tinta kis bombero, mucha nanta gusta kis polis, mucha nanta gusta kis juffrouw de school of meneer de school. E ora, por exemplo, mucha bisabo mitin desejo de bira bombero. Bota puntre, kiko assina bota gusta de bombero? Ah, juffrouw, mi tabay salva vida. Juffrouw, mi tabay salva pushi ko kacho. Juffrouw, mi tabay salva pertenencia de persona nang. E mi ta sentimi ora orgulhoso como por hasi sei. E ora nos tabay que mucho nang arriba un terreno de responsabilidade e ta héroe den bo trabalho. No ta necessário nos turta quis pa bira profissional nang diferente. Pero é bonita ta? Quando nós nascemos muito de chiquito, acaba lo que vou escolher com amor e botar assim com hobby, amor e paixão para o trabalho. Polis, que a importância de polis? Muito bem bisabo, tem muito de bisa a frau na uniforme tá bonita, hobby bonita, e coluna de uniforme, ok? Não a frau, polis tá salva vida também, polis tá tendo safe. Então, assim, você vai ter conversação com muito nang e você vai tiki ding nang zona vanasta ontwikkeling. Kiko ta biba ding nang mes. Por exemplo, maestra, mi ta papia pa mi mesa o. Maestra, kiko biba ding mi. Mi desejo pa ayuda é muito chiquito, kutawami ko do suo, assim bonita. Maneira ángel, assim mi desejo ta pa mi por llega na aluno chiquito aqui. Pa ora e bira grande e a mi bira mais grande e mi wake mi tabisa din é profissional mi ahinka granito de terra. Então sei tá mais bonita e importante para nos hinka de nos muito nan. Que men que tema aqui maestro nan? What will you worden? E que book aqui bo por hasi fim de cos. Mes cos nos ting e book de edori de estrangeiro, sorry. Estrangeiro que também estava tão héroe, passou no momento que o estrangeiro abordo corri, for de porquito, for de banda de porquito, ele abordo corri, for de banda de jaca e não atrate maneira gente menos, bestia menos. E jaca estava passar com maneira héroe, maneira brandweerman paga e candela de cas de su amigo bestia e assina salva e cas. Que mendia forma aqui para meio de buki, nós por e diferente buki, nós por riba nós muito na criatividade e laga começa a pensar kiko ta biba den nang. E essa é parte de mais bonita e mais importante que nós por vai navegar den esse man novo que te vai drenta de simang de buki. What will ik worden? Kiko me quer vira. Para categoria de edad 10 para 12, haga-se uma seleção de algum book que maestro ou maestra por apresentar na mucharan de classe. Entre book nang aqui me escolhe 2 book de Kobe Yamada e ilustrador Ney Beison. Essa aqui está book Kiko me lo hace com ideia e muito profundo su mês. Para sobre tudo lo que nós está convivi no mundo aqui, tempo estava a ideia. E pensei, me tabisa para meio de ilustração, nós mira aqui, não tem nada a ver com corona, mas aqui tem corona de ilustração. E pensei, a ideia que aparece aqui,
ta idea nan que por 13 y hasi o mucha viva más allá de buki. Pa sobra mundo ta llega mucha pa medio de buki y así na buki ta drenta mundo de mucha. E otro buki ta oportunidad. Si mi haña una oportunidad, mi lo hasi tal. Y esa aquí te pensamiento de mucha, netamente para lo que el taller nan aquí está. Profesión, Kiko mi kerta, Kiko mi kerbira, ora mi vira grande. Y tapesei, que mes un ilustración de mes un ilustrador, nos ta mira e mucha que te acompaña aquí de un animal para llegar a realizar e oportunidad tan que llegan allí. Y aquí nos formisa el buque aquí da un tipo de un homenaje a bibliotecario, persona que trabaja con todo lo que tiene que ver con el mundo de buque. Y también es aquí nos mira imaginan con mucha hora elesa y mes por transmitir que imagen ahí tanifica. Y aquí está mucha mujer, que para medio mucha young. El personaje principal, que guía un bibliotecaria, ta siña conocer el mundo y ta rescata el buquinambón de olvido, para siempre nos queda de nos memoria lo que nos forleza. Y ta pensei, biblioteca, ta el lugar caminda nos mestra cudi para haña conocimiento de buki. Ver para leer. Esa aquí está, mira para lesa. Y ahora bolesa, botacinha mira, para sobre trata de imagen. Imaginan que te bisa hopi más de lo que nos está pensando. Hopi viaja maestro. Tan nota que algún mita bisa detalle de una imagen que el maestro no mira, y mucho te mira, y así na está compartir con la maestra lo que está convivir. Y te pensei, nos por escoger diferente buki, pero mi tabisa na mester tabuki con ilustración y imagen que te enseñanos hace algo. Hopi viaja una iconografía, una idea, un símbolo, mucho te reconoce de viaja. Ahora nos va a ir conocido buki aquí, traducir na papiamento, el príncipe chiquito, camina el príncipe, también topa un piloto que está esforzado para aterrizar en Sahara y para medio de huevo el conocimiento de mucha, que está conversar, dialogar con diferentes profesionales de una profesión, está haciendo mira más del mundo que lo que te parece. Y te pensei el buque aquí también, con ilustración más bonita, traducir más idioma, entre otros, na papiamento, para Enrique Müller, ta hacinos llega na mira volcán, ta mira un para y pa medio de el personaje principal, el príncipe chiquito, ta dialoga con gente grande, pa mira otro cosa con una nota mira. Pablo Picasso, tiene una edad grande en la que da pinta y 13 su pintura delante. Entre otros conocí para cubismo, pero también su periodo Ross y el periodo Blow. Pablo Picasso, un genio. Pablo Picasso, que pinta mitabisa un cuadro más emblemático del mundo, que es Guernica. Y esa aquí está relacionada a pintura, te cuenta lo que mitabisa tin enana. Pues una historia de imagen. Y así, para cierre de parte aquí, me puedo hacer mención que usa diferentes fuentes. Biblioteca Tahasi llega a un sinfín de texto que mi persona a compilar, pero dentro de texto también mira lo que nos se llama en holandés verwerkingsopdrachten, pero también que nos llama la que dice rellenan de elaboración. Caminda el maestro, maestra, tahasinan relacionar con diferentes otras materias de clase. Y nos está mostrar el website que usa y que lo por usa para seguir ampliar el taller. Entre otros, CPNB,
collectieve propaganda Nederlandse boeken, pero também Kleur op School, die Jeroen que sempre ajuda-nos com revista também. Danke, nós espera a bo, maestra. Maestro, com informação aqui, botim suficiente, den aqui para por assim e taller aqui éxito rotundo para Mucharan. Festival de Book, sim!